أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. අරුණුමේ වාහදකුම් මිගෙන්දනී කීරිතු කුර්ආනුග මූරිතිමායින් ආයිත්තකුම් අරුණු ලිබිගන්නවී ෆිදාවුඩ තකා බෙහෙයගතුම් දුනියා අදි ආඛිරතුගාවස් අරුන්න ෆයදා කුරණු ඉබ්‍රයිත්තරි ෆිදාවුඩ කීරිතු කුර්ආනුගායසාවේ ඉල්වරින් විදාලවා ගතුගා එම්මෙ ගින මාලූමාත් එෆොතිග්ගා එකලිෆා ෆොතකී කීරිතු කුර්ආන් එමා කීරිතු කුර්ආනුගේ वाहकत हकी ए वाहकत मीह पड़वाहारा हिकमगा वानमा मौदूअ तग्गिना अदि तफात एकी कंकमा बेहे गुतुं ए आयत होगा वाहिद की फावा आयत कुम्मे आयत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिस्तकुन्ना तेदमो दक्के मट्टका बावा जब्बी आयतें आयदी एइन दिबिगन्नम वा फिला उड़त वर्गिना मूसा गफानुगे गौमुगे मीहुन्ना मेदु कंतत्त हिंगादिय गुतुगे वाहक कीरितु कुर्आनुगे वर्गिन सूरत होगा सगुतुम बकरा सूरत होगा वस मिदिय दरस्त होगा और मिन्ना मियदा हमयब स्वर्गिन वाहक तयबिगे हिंगज्जे मिरेग मौदूगा म्योती गेरिय कतिलुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला गौमुगे मीहुन्ना विदालुम मूसा गफान कुरबि अमरुफुरो දෙම්මි අමරෆුරා ගොලිගෙන් ගෞමුගේ මීහුන් කන්තකුරි කොතුගේ වාහක කීරිතු කුර්ආනුගේ මියායිත් හොගා මයුද්දා සුබ්හානහු ව තාලා බයාන් කුද්දවා හිමනි. අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම්. වඉද් قال موسى لقومه मूसा ගෆාන එකදේ ගෆානුගේ ගෞමුගේ මීහුන් විදාල විහිඳු कंतं हिगादिय गोई हंतुम कुराश कीर्त कुरान के वर्ग आयत फिरहत तन्नान इद गाल इद ऐसे यानी कम हंतुम कुरम अल्लाह हंगोनी व इद गाल मूसा लिकौमिहि मूसा गफान गौम गमी हुन्न विदाल विहिंदु कंतत हिगादिय गोई हंतुम कुराश इन्नल्लाह यअमुरुकुम हम करुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तियबा मिन अमरुक रब्बैब अंतस्बहू बकरा यबान गेरियक कतिलुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला यबान अंगवाफी यह बीमा मियायतुन गनी गेरियक कतिलम मियंगवी
emihunga macam wajibaki awah geriyek katilung awah geriyek katilang enggi ma yamur fang ijabati awah geriyek katilang bi ennaw semihunna warak kulli hayran kammi emihum mihi kurimi Musa gifan emihunna wahaki malamat qurban ikam nuni yakade gifan samasa qurban ikam emihum bidannawani qalu emihum dannawa fi Musa gifan atattakhiduna huzwa furassar kurwe baya hukam ga alum badani yakade gifan ahramun nakimi kule baik kam ga baya ahramun nakade gifan ahramun mi furassar kurwe madamai kurwe baik kutuga ballawani yakade gifan ti hama haqiqataka bidarwa basulito yarmun ta قال إكريك فانو إدارو أعوذ بالله تيمان كريك فانو ركات لكن لبكن الله بحضرة أن نكون من الجاهلين تيبان تبنا فد جاهل بترين تيمان كريك فانو بودا نغتما تيبان من الفرصار قرى بكده كمغا تيمان كريك فانو بودا نغتما yabamihum ti bunag kantatang ay timang kade gifan pidaga huri kamet kamga numa edi timang kade gifan may Allah subhanahu wa ta'ala hadratun rakka terikan libikan nabe ehm bima kirtu qur'anu ga miyatu ga bani Israil baga ga mihunna Allah ta'ala min gawni bani Israil baga ga mihunne yabamihum ga nabiyya tiaba mingatima Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfu inge bihindu amurga asawa kantatta ikade gafano tiaba mi hunna kurebuma tiaba mi kan kurebuma ikade gafano amuru kureb bihindu kantatta hinga diagu tiaba mi handuma qur'ane tiaba mi ga jawab ayago ikade gafano tiaba mi khatabu kurebe Allah subhanahu wa ta'ala ibis nabiyyak rasulahu nufunubawan mistakuna samasa korobawan Allah subhanahu wa ta'ala ke kalima fuluta Allah ke ahkam ta hukum fuluta mistakuna bayan kodde umattaka rasul bekalna nabi bekalna funubawan anika nabi bekalna rasul bekalna gotuga funubawani haw mistakun ke terim bayak mistakun ke terega wa emme khulugu hoyo emme akhlaq rangalo emme amana itteri emme teduri emme burusura riti emme hibwarugada azmu warugada bebe kalung Allah subhanahu wa ta'ala rasulun ke gotuga nabi ke gotuga mi funubawani embima Musa alaihi salam qaum ga mi honna ke khade gfan geriyek katiluma tiba min Allah tiba mi honna ma Allah amru rabbai yawa ikan kurabba se ehbima Allah subhanahu wa ta'ala anggawagin ibis nabiyyak rasulak ituru fulin haddawa amilla fulakan ikisu bidal dua Allah subhanahu wa ta'ala ingewima qaum gami hunnang ibe khalaf ikan kam bayan kuddibwani ehmade Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala hadratum mirakka tarikam edi wadaga emihum ikade gfana mi dannawani atattakhiduna huzwa malamai kurwe baya hukamga haram balani ikade gfana ahram mi kule baya kan haddawani hiyati ma ifada be ikade hukamga nulebuma ikade gfana wada nugatuma Allah ga hadratu rakka tarikan li wadaga no qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya wallah emihun dannawa fiye Musa gafana ud'u lana rabbaka kade gafana bersalang hadratuka dua kodde bar Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka dua kodde bar yubayyin lana ma hiya aharbanna bayan kodde gumangade Allah tu dannawa de bar ma hiya e geriye ki konkahla geriye Arban katilamwi kongkahla geriyek kang arwana bayan koddewa to Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga dannawa debwasha aslaki
geri katilang enggi ma kuri wisen ne fadeng emi hong awang ya murfulong ijabat embi enna wasdem warabba sual tamien para sual gina bayang emi honna kemi go tobiya tu gawas me honna ni kang tatta kang awas ka tuma hisab pura gina yang sual kurma mi kang kan lebi fami embi ma qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya emi hon ekale fan gari huga dan nafiye mi geriyaki mi konkahal geriyatto konkahal sifayen ega ekade fa geriyatto bayan koddebuma hade gfan go ersalan hadratuga dua kodde bashe dannawat bashe ad de Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga emi hongami edilibum Allah hadratuga mi dan nawni Musa gaum gami hong ebaideye egeriaki konkahal geriak kan emi honna bayan kodde Allah subhanahu wa ta'ala hisabun emi honna mi geriyaki konkahal geriak kan bayan kodde qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun Allah subhanahu wa ta'ala ingawiye innahu yaqulu kalifano widalu hamakarum ma Allah wa angawe Allah angawe fiye innaha baqarah hamakarun egeriyaki la faridun wala bikrun umrun ehad waswi muskul geriyen nune egeriyaki ei umrun wasfa geriyak kabulgen noana yawa mehun katida geri ei umurung ehad wasfi geri akabulun nuane kutabus wala bikurun adi eha ra'it jakabus bagen nuane ra'it jakabus bagen nuane ehad wasfi jakabus bagen nuane yar menne suwadu gina kurmu sabu demi hebi mawagu taki wakis sifat takin ega jehijje kama banyam hodam besunda goedan agus bodowane ema forata wasamaye geriyake engewitanu e katidal nama inimuni ya miharu konkahale geriyakam bayan kodde bang emi hongedni Allah taala mi angawani innaha baqaratul la faridun wala bikrun ai iha umurun wasfi geriyen nune adi katila geri gegen nuane hala iccakabes hala iccakabes gegen nuan awanun baina dalika demeduga iccakare wanjeheni hadu waswi iccabesno adi ha ala iccabesno ede demedare annejeheni ehma medu umuruge iccakam biwanji ahima Allah taala emi hong edilebi edilumuga mati mi kankam mi bayan koddebi faf'alu ma tu'marun faf'alu ma tu'marun Allah anggawani faf'alu fahtiyaban ekan kurashe ma tu umarun tiyaban amru kurun kota emi hoga nabiyya Musa alaihi salam yang anggawani dengan hembima Allah subhanahu wa ta'ala mi enggewi kota tiyaban mi hum ekan kurashe awah e amru ay kota ma tu umarun tiyaban amru kurun kota tiyaban mi honnang amru kurun kota tiyaban mi ekan kon nimmala awah ema umurung ehad waswi cennu adi hala iccebesnu katilam ihsa muslimun nak katileng ebe anikka situ sual miennani ama sual annawarakam mi sifatan itu rabbayam bagenda anikka Allah ga nabiyya alihu ga mi hum sual kulmat rabbani Allah tan nawat bash Musa ga fana yang gawani tiaba mi hum tikam ga harukah hinwar he tiaba mi tikam ga dikolon udahan nahdashe Allah ga amru rabbu wa ba kiyaman dari kan ada qurah bima awah tiaba mi amru kurum gotakan takun nimma dash qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ini dannawa fi Allah ga nabiyya rehuga قال ادع لنا أحرم نتكا الله حضرتك دعاء قد باشه قال ادع لنا ربك كذلك فان رسكلان حضرتك
aharaminataka duwadannawa debashe yubayyillana ma launuha yubayyillana ma launuha ei konkahala geri kon kulaike geri ekam bayan korte kon kulaike geri ekam saharmanne gem beenume katiram ema miharo ngijje umrun duwaswi ehadu waswi jennunka ehala icce besnunka den harmanna miharo beenone kon kulaike ikkan ger ema ei waki kulaika nangawairo kom kulai bes katire vejjis miharo emihon amille ammi kankan emihon gamaccan undagu kurane mi tati kurane mi Allah ga hadratuga dannawada basha ei kon kulaike geri ekam bayan korte قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها هلفان رسالان حضرتك حرمنا تكا دعاء قدبار همهم دنوا فيه يبين لنا ما لونها اي كن كليج غريكم بيان قدب غريك اي هدو كلاي غريتو خلو كلاي غريتو نوتا انو كلايتو ميكنكن صاف قدبن الله حضرت دنوا دبار ده الله سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام نكاس الله حضرتك ميدنوني دنيا ميكن كلام إله سبحانه وتعالى ميترصاف قدبني قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة إخلافان إدارة إله سبحانه وتعالى بانغوي الله سبحانه وتعالى بانغوي إنها بقرة صفراء هم كرهرون إجريك أي ريندو كلاي جريك ريندو كلاي جريك إجريك فانديون نادي ورك كلا ريندو كلا غدوانجين فانديون لونها تسر الناظرين أدي إجريه بلالا ميهن أفاوركن جنسته فدريتي جريكن إجري وانجين إما إجريه بلالي ما إبلالا ميهن هنهم جهما أفاوركن جنسته فدريتي جريكن بسجري وانجين ريندو كلا جريان أدي ريندو كلا ورق غدوانجين فاقع لونها تسر الناظرين بلا ميهن هنهم جهما وفاوركن جنسته فدجري كباني إما فرطا مرحلة نمي ديوانا مرحلة اسمني مني فرطا مرحلة ميهار قاتلم ويجري كي دوسوي كنون كما أي إهارا إتبس نون كمي أنكاوس دين هم أميهم كوري سوالا غوليجن أميهم كمتم يي كون خليك جريت دين الله سبحانه وتعالى ينغوني خليك يي ريندو خلاي جري كبان جهن كم دي خلا كدوان جهن كم بلا ميهن وفاوركن جنسته فدريتي ريتي يك منظر ريتي بلا ديما وفاوركن جنسته فد جري كن جوان جهن dengan aneka sama kuriya ke gotang aneka ehen suale miyannani qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya emi hondan nawafi khalifa salam hadratuga aharamen taka dua kodde bash dannawad bash ma hiya e geriya ki kon kahala geriyekka e geriya ki kon kahala geriyekka miharo ege umuru ege kula engijjiden yaffahuga adi wasiturang emi hom beenum wani kankan saaf qura timanna menna adi wasitur bayan qudbat Allah hadan nawad bashe tashabaha alaina innal bagara tashabaha alaina miharo khatilam wi kon geriyek kan haramanna mulujje khatilam wi kon kahala geriyek kan kon geriyek kan haramanna mihar olijje ema aharamen nammi amuru weykem wani kongeriyek katilan kan gerita hoteren kongeriyek kan katilan mihar aharamen nam ege tasabu ujje olijje wi ma
iturang adi saafuang ebajehiya dem ballawa waram muhimu wahakan ibade mi aytahuga wa inna insyaallahu lamuhtadun adi hamakarong irada kurbiya eya e katilam wi kun geriyekkan engigen wa mi hongeteren haram wa irada kurbiya aharmen katilani irada kurbi Allah rohi odi gannawa fa Allah edi odi gannawa fa geriyekkam ga irada kurbiya wegetta yammi emi honge dulum beerwegen dia wara muhim kadimai insyaallah wa inna insyaallahu lamuhtadun den hadis utaga saya honnani mifgada migotan nobune nama insyaallah mi ibarai emi honge dulum beer nowi nama ekashigem be katilam bi kongeri ekkan eggota ko seme honnane eggota seme honnane එහෙම වීම innal bagara tashabaha alaina miharu hamakarum mi khatilam bi geri orijje wa inna insyaallahu lamuhtadun irada kurbiya e geri yaki kongeri ek ngarmen ngadi yen irada kurbiya එහෙම කලින් ෆානස් කලින් හදරතුගා දන්නවා දෙවාශය අදිවසී තුරන් අහරවෙන්න සාෆ් කොත්තෙප්පා දැන් බල්ලවා Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiya Allah ga hadratuga emi hummi dannawa dennunta Allah ta'ala ga hadratuga Musa ga faami dannawani de Musa alayhi salam Allah ta'ala mi kankammi itora bayan koddebani den irada kurbiyati manna menna e geriyaki konkale geriyekkan egi Allah rohi odi gannawa edi odi gannawa hada geriyaki harman katilani Isam dengan Allah Ta'ala nikas mengkawani qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wala tasqil harsa musallamatul la siyata fiha ekade gifana widalu ye innahu yaqulu hamakarun Allah eba wahyi rabba Allah eba angawe tiba innaha bagara hamakarun tiba min katilam wi geriyaki la zalulun tusirul arda la zalulun tusirul arda bimuga fasgal jaha geriyin nune bimuga fasgal jaha beenun kulakan nikameti geriyin nune wala tasqil harusa adi ei danutaka fendem beenun kuraga hele geriyin besnune danutaka fendem beenu kura kahli geriye besnune geriyaki adi danutaka fasgalu jaha kahla nikameti geriye besnune musallamatul la siyata fiha immeha aibutakun salama ibegem wa geriyeke bes kahla aibe finna kanonna sihat rangal mota rangal geriye adi ebbes faahage ebbes yakon inna laughing ebbes ninna ebbes laughing ebbes ninna musallamatul la shiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq emihun dannawa fiya ji'ta bil haqq al ana qalul ana ji'ta bil haqq emihun dennewi emihun nabiyya mihar wararrangal saafijje tunna menna khatilam wi kongeri ekkan wararangla tare gfar mihar bayan koddeba fi ji utabil hagg rangal gotaage mihar wadagen fi ti geriya behe gotum mihar temanna menna huriha kam safje ekkan kamagen kare fanti wadagen ti huriha maulumat ta mihar ahmati debbi ji utabil hagg fadhabahuha Allah taala mengawani fadhabahuha fahe emi honna Allah subhanahu wa ta'ala geri katilan engi hindu mi huriha suwal ta kafahu fazabahuha fahe den emi hon geri katilafiya wama kadu yaf'alun emi hon tibi yasbe katilakan nune emi hon tibi enna wisdem miharu emi hon geri katilafiya
දැන් කීවතෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගෙරියෙක් කතිරන් එමිහුන්නම් මේ අමුරු කරවි අල්ලාහ් තාලා ගෙරියෙක් කතිරන් එමිහුන්නම් මේ අමුරු කරවි කීවතෝ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කෂක් වලදුම් වන්ත කමුගේ හෙකි එමිහුන් දෙක්කෙ මුට්ටකා එමිහුන් මීහක මරායරි එමිහුන්ගේ තරේක මරාජවුණු මීහෙ දැන් ඒ මීහා මරායලි කාහකමාවද බොඩ ඛිලාෆ මීෆද එබ්බයකු බයකු ගමච්ච තුහමතු කාර එමිහුන් එවයකන් නෆීකොන් එහෙම් බයික ගමච්ච තුහමතු කුර තිවන්න මෙන්න ඕනේ තිකන් කුර එහෙම් බයකු නේ එමිහුන් නේකන් කුර ඒවතන් එබ්බයක ගමච්ච තුහමත්තන් අන්න ඒ තුහමත්තන් නෆීකොන් එමිහුන් හැම එහෙම් බයික ගමච්ච ගබ තුහමතු කුර යමි ගොත මරායලි වුණු මීහෙ මීනාගමි මරොගේ මස්සලාග මිකම හවාරුවාන බිස්මි හින්නුයි මිකන් කුරීකා හකම් සීදා කොමිකන් කුරීකා හකම් නේගුණ එම්වීමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කෂකොළ දුම් වද්දකන මිනක් දක්කම අල්ලාහ් ඉදි වඩි ගන්නවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යංගනි ගෙරියෙක් කතිලා දෙංගේ කතිරවේ ගෙරීගේ ඉති කොලකුම් මරු ඒ ගතුරු කරවුණු මීහාය ගාගයි ජහම්යංගවනි දෙංගේන ෆුරාන එලෙන අල්ලාහ් මි හදිරු බවාන දෙංගේන ගාතිලකි කොබයකන් එන බුලාන එන ගාතිලකි කොහෙම මී හගීගතුගා මයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කහ කොළදුම් වන්ත කන්දි ඒගේ ඉතුරුන් ගියාම ඉද්වස් ඔක්කන් දුනියමතිගා මී හොම්මි කුරා කන්තත්ත ෆයසදා වගෙන් දාන දුවහින් බොයික්ක අර මෙන්න මේ ෆෙන්නනි දුනියක කිතක් මේහුම් හග්ගකාන ද මරාදෙවනි මේ අර මෙන් රාජ්‍ය ගාවස් එන්නවස් දුනියමතිගානේ එකන් කුරි මීහෙ කාහකම මීනාගේ ගාතිලක මීනා මරාදි කාහකම නේගේ දනි එන සිස්නම් විදුව හැංගෙ බොයික්ක ඒ දුවහකුම් එක්කද ගාතිර මීහාවස් අල්ලාහ් ඒ මරාදි මීහාවස් දිරුවවාන මරාදි වුණු මීහාවස් දිරුවවාන ඒ මරාදි වුණු මීහා බුනාදු වසන්නාන තිමන්න මරාදි මෙනි මීහකේ මිහිරියේ තිමන්න මරාදි මීහා හාරම සායදක මීහකු තනෙක් ගයින්ද එම්මියක සේන මරාදි ෆාන හිසාබුගේ මරාදි මීහායේ ගාතිර මීහා ෆිලාගෙන් දෙවිදාන මිස්තනගේ ලෝමච්චන් එනත් දුනියමතිගා ෆිලිදාන අදී එම්මෙන්න නේගේ හැම බොඩ සිද්රෙක ගොතුගා එකන් ඔය දාන ගියාමතා ජෙන්ද ගියාමිද්දු එනාවසම එක්කුරවේනි මහසරුග මයදාන අනේක කොසිකුර මහසරුග මයදාන ගෙනවේනි මරුම ෆෝගා දිරුවවාන දුනියමතිගා හිඟා හොරි කන්තත්ත එදෝ හොගා අල්ලාහ් තාලා හාම කොත්තබා යවම තුබුලස් සරාය එදෝ හකි සිද්රුතන් හාම යගෙන්දාද අල්ලාහ් යවම තුබුලස් සරාය සිද්රුතන් හාම යගෙන්දාද වස්සේ එම්වීමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීර්ති කුර්ආන ගමි බයාන් කොද්දවනි සබබ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا තියබෑමිහුම් මීහකු මරාදීම වේ අල්ලාහ් තාලා මෙන් ගවනි وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ඒ බනි ඉස්රායිල් ගමීහුන් නේව තියබෑමිහුම් මි නෆ්ස් අල්ලාහ් හුරුමයිතර කරවි නෆ්ස් තියබෑමිහුම් මරාදී හිඳු කන්තන් හිගාදියක රංගලන් හදාන් කරා ෆද්දාරඋතුම් ෆීහා තෙන් තියබෑමිහුම් ගමෙදුගා හුසූමතු ෆෙදිගෙන් දියේ දෙකොළවරිකන් ෆෙදිගෙන් දියේ නාගේ මරාමෙදු එබ්බයකු මෙනි බයකේ බුනාරන් එමිහුම් එක ඒවා නෆී කොර නෆී කොෆ එහෙම් බයිගේ බොලුගේ තුහමත් වලවා ඒවා එහෙම් වීමා කොම්මෙ බයකවස් එමිහුම් නුන්කම මිබුණනි ගුණ එහෙම් බයිගේ බොලුගා මි තුහමත් වලවා එමිහුම් සෙමිහුම් නුන්කම මිබුණනි එම අල්ලාහ් තාලා මියන් ගවනි වල්ලාහු මුඛරිජුන් මා කුන්තුම් තක්තුමූන් තියබෑමිහුන් ති වංහනා කුරා කන්තත්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නිරුබ්බවාන එකන්ත ෆාල කුරබ්වාන එකන්ත බයාන් කොද්දබවාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි අංගවාගත කන්ත කුරා හිතිය බෑමි ඒ ගෙරියෙක් කතිලෝ ෆා ඒ කතිලවණු ගෙරීගේ මස්කොලකුන්
marayo mihai kaga jahannam jehim Allah miha dirubbawa Allah ena dirubbawa den ena kiyadene kantan higadiya koy mi kuladum wantakam idakkam Allah subhanahu ilahu odigum waakam aharamuge lotakam ilahu feyunu kamuga yes mi duniyega mihinga kankan mi hingamundani ilahu subhanahu wa ta'ala ge kasha kuladum wantakamuge dahon aharo mi emmem mitibi ilahuge kuladum wantakamuge terega kan aharamuge emmem mitibi aharamuge besbaran nikka mi duniyega etang etakkam sirru wanghana ifa wejjekan foru ifa wejjekan Allah subhanahu wa ta'ala irada korba finama ebbes gina bagutaken nagana kamen nuka ekan kan hama korba bima miha kumarada fas wangkang kofas enung kame kofas mi dunia matiga mi hegge lola miha forwigen golwidana mujitama golwidana timanna kamen no korame buna ennawas kita genna mi hadisa ikan yasmi gani dua henge boikan e dua hong Allah subhanahu wa ta'ala kan tata faisala korban kan Allah irada korban mi dunia guys Allah irada korban finama mi dunia guys Allah ta'ala mi haku fadhiha korban mi haku Allah subhanahu wa ta'ala bezar korban kan bima wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah subhanahu wa ta'ala yabami wanghana kura kangkang e maradi mi hati bandamen nune meni bayake ekang Allah ta'ala bayan kodebane Allah ta'ala mi anggawa gotot yabami kanta kurasha faqul nadribuhu bi ba'dihha fahitima Allah enggewi me faqul idribuhu bi ba'dihha e katide wono gerige eti kolakung e marada wono mi hay gaga jaha Allah subhanahu wa ta'ala faqul nadribuhu bi ba'dihha den yafahuga Allah subhanahu wa ta'ala e marada wono mi haga gatil ga furana Allah subhanahu wa ta'ala mi arawani ena diru bawani ena ge dulum me kiyadani timanna marada mi mihiriya mi kan kuri mi hayna mi kiyadani ehma mi kiha bodu kamen mi hagigatuga kiritu qur'an ge mi huriya waqt ge bayan ko den alunna ibrata kan nufde to mi kan tatta de Allah taala mi angawani kadhalika yuhyillahul mauta maru efati be mi honti mang Allah dirubwani efada inne kadhalika efada inne yuhyillahul mauta Allah taala maru efawa mi hon dirubwani marumaki nimumenno maruma foga hen hayaten ge boy ngalumenna qiyamid dos boy ge bi ma Allah subhanahu wa ta'ala bani israilun ge mihum miha kumaradi hindu e maradu miha ki e miha maradi ka kamamedu e miha ge dua khilaf wedu no hindu Allah subhanahu wa ta'ala yoti takwa kantak wi ko payang kodde miha dirubwa e miha ge dulung kiyadi Allah mengoni kadzalika yuhyillahul mauta efada inne marufati be mi Allah dirubwani magyamitu emmen dirubwani emmen huriha emmen Allah subhanahu wa ta'ala dirubwani qiyamitu kadzalika yuhyillahul mauta emmi ammi e marale wono mi Allah dirubwi fada inne tiaba mi hunge lomati Allah kan e korabbi mi wahake fuloko wahake innone mi eggodakavs jaadulenno sihurenno fuloko wahake inno pani Israel ga mi honne tiabami ga lomati hingadiya kameke mi haku maradi hindu ena maradi mi hamedu khilaf idno hindu ei ka hakam bayan kodde Allah irada korbidu kantetta hingadiya gotaki mi tiabami ga lomati mi hadiru bi Allah subhanahu wa ta'ala ilah koladum wanta kantiwa nang ilah dekki wehbi ma efada inne marwafawa mi honku dirubawa kfurana alwa kabbar takun nirubawa ni qiyamid du hattaka hisab billu mattaka sorgawantawrin sorga beddu mattaka narakawantawrin naraka beddu mattaka efada inne emiha Allah edurubi fadain
Qiyamidduahum immeha mistahum furana wa kabbartahum emihun nerubbawane Allah wa yuriikum ayati adi ifada inne tiyabaminang ilahu ga ayatad dakkawani kuladum wandakam ga hekita mu'jizaita lolad dakkawani ifada inne wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun tiyabamihum visna fikuru kongul mattaka tiyabamihum kantattaka tadabbur kurayato tiyabam ekankam ibraj libikaneto Allah subhanahu wa ta'ala efadain kantattak kurabwani pallawa haqiqatuga ibratan hasil kura bayakan hada boda ibratake mi hada bodo filawrata hekemi haqiqatu Allah subhanahu wa ta'ala mi dekkevi hada bodu kameke mihunge lo maccan Allah mi dekkevi ehennaw wes bani Israel mihunge thobiyatuga wani kantattaka dekolo hedo jadal kuro uredo fisbuge teriyaddimu viyanada kantattak kongolo mihunge thobiyatuga mihunge nabi bekalna jadal kuro Allah ga ayittaka kufuru subhanallah miyobbodu kantan higago semihunge lomati Allah mikan dekkevi mawe semihunna Ibrahim libikan nabaya hakamgano bal Allah taala miyang gawani summa gasatu qulubukum min ba'di zalika den yaffahu miyoffada bodo mu'jizai miyof Allah kuladum wandaka mifada bodo heki emihuna dekkevi maawes Allah taala miyang gawani emihunge hittan yaffahu semihunge hittan harukariwegen nedi subhanallah summa qasatu qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijara emihunge hittan hilafada vijje emihunge hittan pallawa kiritum Quran Allah sifakod debbidoi Bani Israel ga mihun nakan ibratakan de miyum warugada hekiye mihun Allah kuladum antakum hidekkevi hidus yaffahu gawas ibratin nulibun ibrahim libigan nakan ne faada in kuri mihun nagan tata summa gasatu qulubukum min ba'di zalika yaffahu ga aguhuri hingga dia bodo kantakung Ibrahim libigan nabi nasihata wa aus libigan nabi ya ekus enna wasama hitang harpar libigan dia fahiya kal hijara hitang hilafade ini aw asad adikiyata ya burwes haru hilaya burwes semi hitang haru subhanallah hitta maduwegennuto iman kamu oyweni hitta hoga Allah subhanahu wa ta'ala kirtum Qur'an ko waragina ayat ho miri bayan kodde Allah ga ayat ibigen dahil ayat kiyawade we ayat bayan kodde we hagigi iman kamu ga haluga hitta madumuli wegen dana emihunge hitta ka birwari kam wannana hittakan yanna birwari kami gesamo hashigan turu walana mihunge subhanallah ekam bani Israel ge mihiri adiya khilaf tobiyate bodete mu'jiza ita fenna waraka emihunge hittan harukari wegen migan summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarat emihunge hitta hila fadawegen aw asaddu qaswa yabura sarwegen demiang gawani hila ittisab waswal Allah birwati kang ittisab wasad wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minal hijarati adi hila ge terein waswaye lama yatafajjaru minhu al-anhar ein korta falagenda hilage terein besoye ein korta falagenda wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar
කෝරත ඒ ෆඩාගෙන දා හිලාගේ තෙරේ කෝරත දෙමින් හිලාගන්න ෆඩාගෙන කොස් කෝරත දෙමින් දා وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء අද හිලාගේ තෙරෙන් වෙය ඵලි වෙකින් දා හිදු ඉන් ෆෙන්නන්න හිලවේ فيخرج منه الماء وإن فنكن හිලවේ සුබ්හානල්ලාහ් وإن منها لما يهبط من خشية الله අද හිලාගේ තෙරෙන් වෙය අල්ලාහ්ට කා බිරුම් බොස් මතින් වෙට්ටේ හිලා ෆරබදමතින් හිලා වෙට්ටේ අල්ලාහ්ට කා බිරුම් බොස් وإن منها لما يهبط من خشية الله අල්ලාහ්ට කා බිරුම් මතින් වෙට්ටේ හිලා වේ وما الله بغافل عما تعملون තියවැමිහුන් කොංගුලේ කන්තත්තකාමෙදු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගාෆිල උඩෙනු ගන්නවේ දාලුමඩ ෆෙනු කමෙක් ගවාක තන්නවාද මේ දාලුමඩ ඉද්දෝගමි ඉස්රෝග කියවන් හොරීරෝ ප්‍රොෆෙසර් ගේ දියද වයි දාලුමඩ ෆෙන්නනි ඒ බිතුගයින් ෆොටෝ ගල දාලු කොටකම් බලාදීරු මේ හිලෙන්නේ දෙෆලිය වයින් හිලේ වර රීතකම් හිලාගේ ෆලිග මෙන අල්ලාහ් ජීෆයි දැන් හිලාගන ෆලිගනේ මුහම්මද් ජීෆයි දාලු දන්නා උස්තාද් මේ කොන් හිලයිතෝ යමි දෙන්නේ තියොන්නම දැන් ඉද්දුව ආයිලි දතරක දියේ බොලි ආයිලි දතරක ශරමස්ස හිසාබ වල තියොන්නම දැන් දතර කරම් ගොස් මෙන්දුර නමාද තනක මඩ කොල්ලියේ බොලි නමාද කොක්කාය කන්ටක් කොල්ලා දැන් එතනම ෆෙනිජ්ජිය බන වරබ්බොඩ හිලයි වරබ්බොඩ හිලයි දැන් හොරියා දතරුගේ හොරියා බයවරිවස් මි හිලාගේ වරගද කමා mi hila Allah faddawa wa wata mi hilaga mihri harukama mi wahatake mi dakkani hada biya bodu hilega hada warugada hilega hada haru hilege kinenge mi fali qur'ani bas iwaga dakkani den timanna mi ai mi hunna hada kolla di finye bodu hilaga tirega wasi Allah hangawe බිරුම්ගොස් ෆරබද මතින් වෙට්ටේ හිල ඵලි වෙගෙන් දා හිල අදෙන් කොම්මේකස් තිවන්නමෙන් දෙන් එදු මෙන්දුර නමාදකො කය කන්දත්ත කොල්ලන් අනෙක් කාහිදත් වස්පරි දෙන් විය තනක ගොස්සා යතහදෙන් තිවන්නමෙන් ඔලදාෆා අන්නංගය මගමති අනෙක්කා හවීරු ඉරොසෙන් කයර මොහොට්ට තිවන්නව හැම එතනන් අනෙක්කා මට කොලියෙ yurdan maghrib Aisyah kodlagan dan cekalagan nedan ta den mi hon kana pura subhanallah hila fali yahmat hori haim hila kari ngaro hila motti am medun sida medun de fali yahmat hilage fali ge liye faini Allah ana fali den mi hon hori photo nagan nesa may Allah fidda ketiye Allah taala kirtin Qur'an go wahi qur'an gawani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ebbes ettenwe ilaha tasbihatiya hamdi Qur'an Allah heddevi kommechen Allah tasbihatiya hilagane kamga sehenettika gasga gasatan එබ්බෙ සෙච්චෙන්නුවේ අල්ලාහ් තස්බීහන ඔකේ හම්ද් නොකරා වලාකින් ලා තෆ්බහූන තස්බීහහුම් ඒකෝ තියබෑනි උන්න කන්නේ ගෙතක තීක තස්බීහයි එතකේ තස්බීහ කියා කම අල්ලාහ් zikru කුරා කම තියබෑනි උන්න කන්නේ ගේ ඉන්නහු කාන හලීමන් ගෆූරා හැම කරුණ ඒකලාංගේ නොහනු කෝෆා මඩු dinaginem fa fuswas kadang Allah Allah subhanahu wa ta'ala kasha kuladu mantak Allah subhanahu wa ta'ala mistakuna dakkawani eng ibrahim libitanna Allah kuladu mantak kamaudu
Wisna fikuru hingumattaka Allah subhanahu wa ta'ala ekankan mistakunna dakkawan. Then me aitta kamu nazaro hinga laayro ballawa Musa gufano kamu gami hunna geri katina inge mi hidu kanta hinga dia wadi mi geri katina mi inge mi ki begen kan konkame bayan kodde banka mi kan kan war sah komi bayan begen dia. Then emi hon Allah nabiyya Musa gufano ro furata was dinna viti manna naki madamai purwe bayo kamu ga kade gufanoti ballawani hijje. Furassara purwe bayo kamu ga harun furassara purwe bayo kan haddawni hijje. Then Musa gufan widali basulu ekade gufano widali a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Tiba mun tibidalwa fada komme kamakon salama ibuma Allah tu rakkat dekat dibidan. Mami dibidan fortama iburataki uriha nuba gos kantat tahan salama ikamang di Allah tu tanawji abadus. Rakkat dekat uriha kamu gas tu ngabel rakkat dekat. Sadaka timaga hitu kami hakam itu gos surang mufetu. Mihaka malama takawa fada bahit timaya bunyo isyarat akonna was kodlo eres ma gos kantat. Ifada kami bestimaya kibaga nulab bawat Allah tu danna rakkat dekat Allah. Salamai kamati timalah uriya ko takus. Salamai rangro insan ekam gadap. Den hamaya hoga arung lebigan no ranang iburataki hisab bura kantat to suadu binan nokoro. Tarbani Israel tu yang negeri katina ingi mai hisab kami negeri katidi mai ni muni. Dem faham kami honna misalnya ka geri katina ingi ma geri katidi yo. Dem Musa tu fan widar misalnya ka tiap ayam nanti kahada geri ennu ne katila ka ingi. Tiap ayam mala geri ke tikatili. Fortama ko nanga bata. Ihala geri ennu ne iha detto fortama ko nanga bata. Ema fortama geri katili nama emi honna notice emi honna ngoti sojiddetten ti wonna manna kan naangawe gerikka tidare ngai kon kale gerikka mennaangawe e sifatake bayanan nopotto ema emi hon amillam mieduni kon kale sifatake hori gerikka egutan emi hon eduni ma hama komme suwalaka goliden kantat tami den wegotake emi hon na fahon hitangere mekan nukoram mekan nigeden me har me agus bodu wejje waram gerikka tidambe huriya sifatakan huri ecce hodang undagu ecce amukum madu ecce jagu godowa subhanallah enno wisten emi ho ekan nukuran tibes emi ekan huri demi dibiganna mana iburataki emi hon Allah taala miyangoni wa inna insya Allah lamuhtadun miyangoni innal bagara tashabaha alaina hamakaro miharu katidam bi geriyaki kon geriyakkan godijje wa inna insya Allah lamuhtadun irada kurbiya ahar menang ingene ti geriyaki kon geriyakkan irada kur yar menjikan Quran me irada kurbiya ehem bima irada insya Allah komme kame jawasam Allah irada kurbiya Kirti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kadang fa'al ebbes gamakat dimang kadang fa'al madam mikame qurban me vidal nuwashe insya Allah vidal fa'al. Irada qurbiya vidal fa'nuni kadang fa'al ekko takas madam mikame qurban vidal wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah emma mi ayat takun libigan nabi ebolitta hutere gehmen anekkan tangi abadus Allah wa iradahu timag hitu bangen Allah irada kurbiya kam mekan kurbe Allah irada kurbiya kam mekan kurbe anu hindane kaito miyaki muni kobanna iya ko naanna mennu woniya muni madan daana ha buni ma ena buni bunara irada kurbiya madan irada kurbiya no menyesti daana mennu ngami buni timan daana de ena buni bunara irada kurbiya hama ikko takan no munya irada kurbiya kai ingat to
Ikut punya. Timan dah, timan garanti timan dah. Enakan nado nanti wah. Enakan ada juga tentu. Enak orang bodoh badi wajah. Enakan nado itu wah. Yang orang garanti timan. Timan komen irada kurbiya nu punya timan dah. Eko aneh komen bunar irada kurbiya. Timan garanti timan dah. Kau enakan nado. Enak badi wajah enakan nado. Malu mengge baran nek Allah irada kurbiya. Irada. Harus ingenius Allah irada kurbiya. Allah ke masyiat ilahu edi wadi nukan nawana Allah ekam taufiq ngedebana arna ekam nukur ya harus ke iman kan harus ke kita unnen cien kotake den Allah kulatu mantaka mi duniya ke mi hayataki alun nawa waguti hayatek kan mi duniya ke mi diri ulun ni umaffahu ehen diri ulun nge boikkan hama yaqinu wes aru marwana kan dirubbawana kan bagara suratuge fast tanegga eboy bagara suratuge fast tanegga man Allah bayan korte baboy marumaffa dirubwana fast tanegga man Allah subhanahu wa taala ewa hagata kineste ba fay boy egotum summa ba'asnakum min ba'di mautikum den fagul nadribuhu bi ba'dihha miyatu gawas aneka ibade alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أنك أسير غفان غواها كعباده فأماته الله 100 عام ثم بعثه إباحة أنك إبراهيم غفان ربي أرني كيف تحيي الموتى فاستنك عباده مرمفو diruba wawa bagara suratu ekan ya mihuriha ayat tahum man Allah artakun bayan kuddam idibodi gannawa ekkamaki hisab boikkan dunia watiga mikura kantatto be hisab bellewon e boikkan Allah dirubawane kam marumaffa ya mi almu abdu sadanu patta bitamaki Allah taala ibbis ilah ibbis ka wanghana wegen nuwa kan huriha kan molad ni odi gannawa balla mi ho kankan ko fahama huwa ko fati manan ko eko enai kuri Allah dan odi gannawa enakan kuri ekan huwa ko fa Allah irada korba fina wagutum wes enakan hama korba kiamat geri katili mi ha kumara mi ha kumara timanna men timanna non meni timanna men meni baik ibang Allah subhanahu wa ta'ala geri katila geri katila mon geri geti kola maru mi marade mon mi haga jahas Allah ena diruba ena eboni mi hiriyati man marade subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala almen emennaki kiri tu Qur'an ga murid main ayat kiyawa ayat kama tadabbur ko ayat ko ibratri filawat libigan nabaya ko ngala war subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu